Kethisha mwanya mutegeri wa Wero TV na niwega nontu wa kanya kuona kurumira ntutu cietu cia Wero thaa mugwanja inkugwate ugeni niumbitagwa Christine Wanjeru. Tukiambiriria ntutoni cietu ni cia kieba ni baria ciana ithatu ibite na kuthira abururu tukuwa gukira muthenya wa munthe nyuma ya mwanki uria kaumoka gatikumenyekana kumira na kubibia nyomba yao ya kumama Teresia Njiru Igembe Central. Tutoire tukethirwa tukigwatana njira enkinyaniru cia kinyatha imwe na nusu kiogoro kumakiri mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi. Atuthie na mbere kiri nteto ciingi ni ati nyuma ya rais kwithirwa giteshaniria na nkinyagia kubuta ma ministers mawe na kunenkanira wirane wa gushuba antu mangi maria makethirwa makimutethereria kwithirwa nthi ino ya Kenya ikiona uguni kumania anamona nkinyagia kuruta wira buria gukwendekana riumbe umbithi kuma Igembe ni makuromba rais Ruto ethirwa gitara muntu kuma Igembe North nikenda kirirwangirwa ukaria nikenda aomba kwithirwa kirethiriria mathina mamethirito makionekana ntere numa wamba wandethi ambithukiro cia magita kwa magita na muno nkuruki nikenda momba kwithirwa kwina ukaria ntere ino. Mwankatha ino akariba ntere Igembe North batigitwe bekirironi ikinene na kinya akithikiro okinene nyuma ya maitha kwithirwa betabarikia ntere ino na kubaijagira ndithia ciao igita na kinya gutigira bangi boragitwe iboro irwandaro gitato thirwa kamarenga antu bori bakathira na ng'ombe yete ng'ombe nyingi kathira so Mwankatha baba tegemea urethi wa ng'ombe nto sio mano nto ni bibira tutegemete muno kono gwetu kutena muntu ina matumaini ya kwenda mwana sukuru kutena matumaini ya kura bisi kutena matumaini no ya kari community kuthina na community kuthina Igembe North kuna crisis muno insecurity na ingwetikia ma MP yetu ya mami muno pete konga yes ntote give ni batu ba pendekesete utwenda kayo benda indasio bande tinara tinio mumke maisha yantu security ni utuma muntu akomba kubangania mantu yake ya maisha tuntumba kubwithia kuthina security ni kari ngava na muntu mubiwe na bana MP na William Ruto batu twengo itebia security biongo tobiacha antu hapo kwa ntuko sionde na kiwa na tarite na tutarite viongozi vyo mbotoro wakilisha kumania na ontobobo mbeo mbethe kumantereno cia Igembe North kana anjenzi ibebu meretie bakiromba mukathe president wa nthiguru ya Kenya twa William Ruto agitara antu baba karungamira kiri ministry mwanya na thinambe na kuririkana antu bantere ino na kunenkera omo wa mbeo mbethe baba kinya kianya ya kwithirwa ari minister wa mantu megia ukaria nikenda thinambe na kuonekaniria kinya na kuigua antu bantere ino kiao na kubathiria maithori mambethirito bakirira kumania na mbithukiro ira ciethirito ikirotheka gontu guku nwe ujo agatarwa akathi na mbeno tetheria mantoni megie kuiga ukaria ntere ino. President William Ruto athikerie batu tukiaracia no nto injensi iraririe na ndamiunga mukono yana kweana antu babethi bathanungwe antu bathomu antu baritete ngwe na UN onto Victor ritete ngwe na UN akarita ngwe na Kenya Force akarita ngwe na World Bank sala iboni nani utkwa wagiteke una bonge ni mutaalamu wa security muno rutere ruru eturu yurite wamba wa ng'ombe ite utira wita ng'ombe ite antu bate utira kuorwa karomba raisi atolele na rigitho ria mwanja thai na olele muno Igembe North ko gutatarwa wachiri o twayugerio uhuru agazo kuge otwera mwana wetu o njeni cent la iboni mbarua amwa itekeu raisi yethero atutethetie bunene sana vijana bimba kultangwe ibu no ndoto na muntu from Igembe North na the one aitwa Dr. Victor Levon ngotike muntu na service asa njesh na tena na PhD service ya KDF ngotike muntu na capability ekomba Qurani nya CS security in Kenya na Mr. President umapio bibi tunyeleti in Kenya is security kimwesimu atoruto na tutetherie tenere orera tu mrombe tetu injensi antu babethi barua thaito sakoro antu babethi antu barari ku barari bakuru lakini thaito yoro antu babethi vijana bibia injensi ngwe ya mthako mbarua ya bario mbarua Dr. Vital Laibon uga komba ngwe korona maitha
kufuatilia manto ya wamba Kenya corruption security ameomba nontono mtoria thirikari na kibake atwera akuruba batathoma babeta basamukia ndigiri cio samukia ngwe nonto batomba ngwe Kumegebe North Western Class Chabari. Akari Mariani aturi mabakube ya nyomba ya kwiga akuya Isiolo na Mariani mandini ya Islamu ni magutani guteshanirwa kwa nyomba enu na nino ntu wa sibitari enu kwethirwa itukuraithirijwa wega ne gavana wa Ntere enu ananyuma ya mokwethirwa makiringaga riboti ne bareya magutita kuringana na tongoria mambe mbithe Isiolo mariuga ni thina kirimo na makuromba gavana wa Isiolo ethirwe akireithirijia ontu uyu magititaga no bwa kwaga kwa wira kirinduke embithi nontu wa mirandi ya uthina mbere irekuamite nabo. By the way, health committee is also part of this. Yeah. Cherargei ulisema you are dam. Marito mbito wa George Kiremi Karethi kuma Isiolo County au Referral Hospital. Ere wetu level 5. Ito kwagi level 5 ya inagani nontu thirikari yongwa batwe ndene county ya Isiolo toina Kristo na toina Islamu toina Muslims batu tote thika maiti na ntuko imwe batwe itu ifadhi maiti ya Kristo batu ito buthiro thibitari eto mochare yobwethu boboya yoethire yona machini injia nontu batwe toteomba weta we kamere alafu wethira muntu wenu no rere una nukere una tomba ku umbotethuka. Please Mheshimiwa Governor, health is a function is a devolved function. Batu ito kuromba thibitari yetu nekirwa ndawa machini ri kwendekana ichekirwa kuo mochare yuile loboboya afanyikazi baraba kurita kuo iba ile loboya machini ichekirwa kuo ikenda antu betu kinya twaeka maiti kuo tukaethira kinyarero weta kuyukia mwiri yo muntu wenu yo na kinyeshima ibo boya to eginya maiti yetu eshima nontu bane antu betu bakwetanirwa na family chetu bakwetanirwa na ndro chetu na tibo boya weta wethira mwiri yo muntu wenu yo ekina njirere tibaterwe thirikari ya county government okulegera cibitari nyoshuru buratu kurea iba kuona mbeche nyinge muno agini mbeche ire inaiweta itomba kuwethira ikiura machini chawe kana uchibitari ukethe mochari yayo cha kubwithia cha kureta equipment ire chikumba gutetheria thibitari kenda achibetu batiga tu kubwitha kwa rifaro Isiolo rifaro nendeke rifaro ya inagani nontu antu betu bareta guo thayo weta especially ya thai chibitari ningi utomba kuona nasi okundumia utomba kuona mtu okundumia mochari yoyo ngo weta guo hata uwezi ingia pale hata wale watu ambao wanaishi katika hizo surrounding hawawezi ishi pale. Kwa hivyo wito wetu sisi kama wana Isiolo tunauliza county government na governor Guyo, wewe ulichaguliwa ndio ufanyie uundumie wakaaji wa county ya Isiolo. Angalia mambo ya hospitali. Hiyo hospitali tumeteta kila siku. Weka ndawa bwana. Haya ni maisha ya watu na haya ni watu ambao walikuchagua. Wafanyie huduma bora kwa sababu afya ndio kila mtu. Hata wewe mwenyewe, hata jamii yako, hata familia yako ikikosa afya itakuwa jambo mbaya. But in our plans we are intending to have a separate city mortuary. Ndani ya county yetu ya Isiolo itwethete tuna big project. Tuna abatua, tuna thoko ingi yambirire twithirikari yao. Totigana na inu ntusonishenge ni ati mukari umwe kuma Ntere cia mici mikuru ne umiriti na kuromba erekithia amaria mathurirwe kire ithurano cia majani mwishoni wa mweri muthiru matikethirwe magikurukwa ni kiria akuga gutari na uma na weru ni baria nkinyagia kinyite ndingoni cia koti na gucwa wakiri akiugaga kwethirwe kwina kioto nontu gutari na uma na weru. Sawa. Ibwega antu betu wembeta wakimaita mkulima wa kuma Sente Kithongo na nadi tukare kesi imwe efaritwo ni muntu mota Jacob Mwenda mungania uro kwi muringi kura kuma ntura ya miche mikuru na ikura chichi and director ba majani baba aringira kura tariki 29 icio araretete gamba kotini akiuga ga kura ya miche mikuru itaringiro ibatere kuringwa na ndakuwa director baba confirmwa
nandi koti ije nayo ntariki 11 cia mweri wa mugwanja ni aejene koti kuga atiri status quo ija kwa mantu jakarora jakari nandi kwa mantu jakarora jakari jakakura ciarungikwa nandi batwite mwakiri pa KTDA Electoral Commission na Mikuru Tea Factory na directors batarirwe twaja kotini ko file application ya kuwa itwiro na taonda yongwe kuga status quo riu atia gitumi trawwe twiro status quo kuga chonto gwe kwethira kwari na igamba ya giti manja jiratu na Nairobi ne igamba rigwetwa E254 of 2020 igamba ri ugira atri kura ciarimi arimi Tea Factories chonda ciarimi baba nini iringwe mbae mwisho mweri jwa 6 mbae tariki 30 cha mweri jwa 6 mwaka juju na ande Tea Factories chonde charinge tariki 28 na inge 29 charinjo nje na ye na thina ichi ya michi mikuru charingo tariki 29 na director batarwa na ande nje ko barua kwena mtu mwe urarungamirite kure chief agent we utanganiro no kura charingiro na ande twa file application tukiuga gatiri njanji kana coordinate tukirie chontu na re kwaja na ondas iko file nje ko kigambare E020 E08 of 2024 togwa coordinate kire kure confirmation ya na tukwe komine idhana mweri mugwanja the kigambare ya petition ni file to etere kuthikirwa chonto gategera koti ire Nairobi ya manjanje that ugira atiri ntuko 21 mbere kure iringwa ukageta decision ya dhibe ya operations kana ya finance ya Tea Factories na also ya KTDA na kuma aja na ndeko tiwa chiaringo tariki 30 director mwanga ba confirm ndene ntuko 21 na kuma au no mwanga director ba KTDA na bo batarwe ndene mweri jomo kuma leu na ndo gategora ura mipango ra bangi kura cha patrick ringo tariki 20 by 30th na yon director bo confirm by 26 Zone 7 na Tea Factory chonde cha Meru na Chembu na chitare director rogeta na KTDA na ndio no kurara akathina onto Tea Factory mweru ngikirwa kuringa kura kinyi wingi tomba kwenderia utara director ba uta KTDA atuko jaja rokirito kai na wakili Ojo Joshua Mweti muchore kwa na wakili o munene wita wapo muite na wonke maita twatwathikirwe njanji na au atire akategera public interest ichio nene ngoroki individual interest cha mtojo ufairete muthigitangani na ndi yauga kure chenda bendera confirmwa ikama na ikenda kuthikirwa chonto ategera majani ijo the land kana ikyo into kabida tonde kureje kuona foreign exchange na ndi gukethwa sector we na ketha na magamba tumba kwendelea bwaga na bori kana tumite magamba ne jangi kuma 2020 kuma lati act yakorokirwe 2020 gutwira na magamba ya twire 14 ne gamba ria ari na Nairobi ne iro ria athiririe nteto yu na ndi kwa utha ici turiwa ntiguru newe kanya na ojora njenzi egwetia mantu ja mera ja kwatha ndiguru na aja na utukuinya ki wathari ba majani antu bathia decisions ciao ibathikiro ibayo kanya ro kona jaka kweno atiritwe kuringene kura ena kanya gwita KNGM etagwe KNGM antu batata rio bwega na bau bakurukitwe ibanwe endi tuije bara bakurukitwe ibo antu batarite chonto ja area iji njeko bote akwaririe chorio electoral area ki michi mikuru director otarirwe antu babaringite kura bari 77.134 which translate to about ke baba taringire kura ke that Tea Factory ni antu only 452 ke that electoral area antu 452 antu almost 1700 baringite kura na ande antu 1700 iboto ko ibathikirwe chonto ibo waingi ngoruke baba batiringite na nyaba bataringite kura kinyabo narua pena kanya gutana SGM ire beta ba ya maoni jao pagerio convince baba bangi baringire kura then bonora wakara ande au notori anto beto na ibo ya muno Katoke kanyaga kunogoka banini tikathi nako nilikutengenezea kitu from different worlds come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The Beauty and the Beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus.
Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntuba gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 1500 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Orengi nkugwate ogeni tukithina mbere MCA wa Mwangandia niwe Njuki Mugambithania na bithurite kwibangania kureta arwaria mbere ya bunge ya Meru akienda kurikithwa kwa watho uria akwendekithia ati Owandi kwa mukagira nuchu ya mbeca cia ugoti iria methagirwa magiochania augite Wandi yawe ya Mwangandia ni mwe ya Wandi ishithagirwa igiochania ugoti o mwingi akaunti ya Meru indi tithiritwe kigwata mauntu megie uthie na mbere.
Baria augite kwina kuthukanga kwa barabara na nkinyagia gwicura akwaru nchiri kwagia makondoria kiri wandi inu untokuga na kwenda ushuirirwa. Mwangambia ni moya wandira chuthuranaga kigina ekingi kiogoti aja kaunti ya Meru. Ijite migambo yakwa ni mutugi karaindi ni MC wa ukujo kimugambi. Ureo kuwa gitumi bothurana yogoti bubwingi. Ni ure wandiri na marandi jama ingi. Jara jatumaga maiga jendwa na njira inene. Na kuwa kiuga kareta muswanda mbunge ya Meru. Jua kuwa kigina kiogoti kira chuthurana gua. Nusu ya kigina kiwe katika kwa wandine kuthithia mirandi ya weti na mbere. Akiuga thirikari ya Meru ikamataga kigina kionthe. Igeta gutongia kungi katika wandi were ntheri. County government ijukagia mbeca igeta cio kuthithia kungi batu gwetu gutethithagwa na tutetikirio u majiria na nde unde njuke ntetikirio u tukathithia mucemano na stakeholders twaranirie and tukai involve office ya governor tumwira mantu ja tutujetikiria tutwa gukora itambe cire nyinge in the county arafu ijukagwa chita gwita maendeleo kungi batwe otikyo tukwana and very soon ngaikia mbiri in the assembly nekenda o revenue yonde ere gukoretwa afo beti choka gondukura yumete MC Njoki akeja na ngerekano adiuga kinya kethra ni bobare na muthetu jo mwinge jora jumaga marandine njira chao kagita kane chithukangi bone na chitegwetereka turigwo thuku muno riria batu tugachangia ki revenue na barabara chietu itumba gwetereka kwarenda stereo magwetu lakini ote barabara ile chietu inyinge cha mwangathite na kwarenda na kwao ndiuga revenue area yuma mwangandia half of it ebuyo choko barabara ne cha mwangandia nontu icho chotho kwi marori jau nikenda barabara chetu ibuja buja Kingi MC Njoki adiuga wandi yawe ni moya wandi iria nene ja Meru na njira chao ni nyingi muno na kinya kwithira wandi jere ntere cha bogaiti ni bethagira bakia mukira mugojo mwingi muno kagita kambura na kwa undagacha ni mirandi menene kirebo ira bethagira bagetia akiuga ngabana wa Meru kawira mwangaza na ete akariba mwangandia wirane bakubanda gacha ithanthatu ire MC Njoki augite batacho na mwankira na rwaije mwangandia says yo 89 square kilometers is one of the biggest ones in terms of geographical distance na nande niyo road network sira nyingi I should think in Meru County na barabara hiyo itomba gwetereka miuro ire yuma Mount Kenya ire minge ejeta nande kaumira mwangandia kwao tuenda so many bridges cheko gwatithania anto ko mwangandia anto babengi batomba kwaraneria nonto baberwo ngoro whether be different people na baberwo ngoro nonto badurani muro na muro jote na ndakasha mudiene ni rombara Njoki kire MCs ba Meru kugwata muswanda joe mbaruona jureta mbunge rira nkeja na mbiru ebu ndi baromba bampe support nonto mbije baba inge nyabongwa 11 ne koraitagwa in their ones in their respective ones na value yao itoneka kiri potrande to shawero reakwari eto ne motuge kare akoro kuma ntireshia kibithe boroga na gakanda iria ni nturashia wandi ya kibirishia ni mashite bamwe kurutha mucemanio kwariria muntu megie ukaria na muntu mangi ma uthina mbere ni baria maruthite mucemanio uyu nontu wa mekarika ma wagagia mamethiritu makionekana nterenu Adwa tariki 15 tucemenie alume bonde bairia iji bairia kibide kiau kiborione na mboroga nuntu bwa mantu ya security iria ntukonene thukimono
wamba bakuma into bionde kuma ng'ombe gwite into byanja na ndia babali every time na ito na batu tukalende guru jakuru beri twachemene last week o aja kairi tu amuna ekuru to wana ina arwa tu ekuru bare ekuye tu akuru akibeja bonka na ito ya twaria na twaria mantu amingi aje mantu security mantu ya tutikania ya twaria ya mange ya maingi umwe tutikania to wa number 1 utebi kibiki egeta go tukukairi namba 2 ndo ng'ombe muntu aitakenia ng'ombe otima muntu endete ng'ombe yote utikumenya utumbo muria na tuti buru ng'ombe kende uchina permit uka ng'ombe kumutagu kyangi togo atima na ng'ombe endetwe amba uite muntu permit nero atina permit aina written document ira baandikana na norombo endairia ko urunga muntu mpa permit ya transportation ng'ombe jo urete kana a written agreement ya mwendia na muguri na mukuji na chikina mbache ibande ko tutekane mano tukadia manto ya karabwega twaje twende wakinyo otuko utengari kumathanye chotuko as from today utengari egeta anture nani ti lamine tutombo control lamine lakini gutonya na baba chiandene utengari kinyemwe no mukairo ngikwe chibwamenyidwe na bantu bonde odorite ije kuna ngari jirete akade jani ndo chererwa nango kale indingire chief mwira oni nintereri kana ngaika mbikita mwaje hospitali nikenda manto ya kalabo ya koto etikaniria ote okairi irinda gota chonde otengale geto tuko otebikibiki otuko to kwareria manto za maingi as boy child wategera accommodations ira batu acheri beto bongo bagutorera nacio beto train on now to get to thoma. And apart from education, but you told na life inge apart from education. Wa toni wa to do meaki. Inda do mari. Ko mage kidomo no tunu ko na jegoro da ai gutena ngugi. Ndaga ngu impumba guteria tena njirengi. Tugaikaria na tukaria ntura chieto nikende ine into bieto bigakarabwega. Twachoka tuga gutebikibiki chibatere gwita utuko gutengari batere gwita utuko unless kwithirwo kwina gitumi gikiega no ngombe ngari icio cikwiza utuko cigatwira cikaiya ng'ombe cietu iketacio na nditwarikaniria twitwinde antu bakibithe na mboro na kiau na mboroga ngari cionde cibatere mbaithainya antu bonde bakethirwo bekwao na antu bonde twithirwo twi vigilant tukaria ntura cietu ikenda mundu mwamba tiga kuja gututonyera then tukari na muchemanio jwa arume bonde tuga wile empower the boy child no tukinya nture ne cietu tiga inya nara tukiugwa kithirikari guru nara ana ibakura nture ne cietu twarega kwambiria ntura cietu ana beto banda kabatikara bwega so twetikaniria skuru chonde ririka ingawa tukethera twina muchemanio jwa ana bonde bandaka kuma ora mukuru mwanko ora munini aja tukaraniria nabo twabashokaniria tukarekebishana nikenda mugongo cwetu jwa karabwega Newega nonto kona kanya kurumira ntito cietu cingira njira inkinyaniru ni thaa 1:30 kiogoro withire na muthenya mwega. Eje ni Wero TV.